Ni Imena official, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho mudukurikira mwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho buri munsi. Turaje n'ubundi ngo turebere hamwe amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Turarebera hamwe amakuru avuga kuri perezida wa repubulika Paul Kagame. Turebere hamwe ibijyanye na FDLR icyo u Rwanda rubivugaho. Turebere hamwe umusore wiciwe muri repubulika ya demokarasi ya Kongo. Ibyo byose ni bimwe mu byo turi buze kuganiraho cyangwa se mu ngingo turi buze kurebera hamwe muri aya makuru agezweho aka kanya. Nizere ko mwakanze subscribe, nizere ko turi buze kubana muri kiganiro kuva gitangiye kugeza gisoje, hanyuma usobanukirwe ido n'ido ryose. Mu by'ukuri perezida Paul Kagame yashimiye Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kongera gutorerwa kuyobora iki gihugu. Trump wayoboye Amerika hagati ya 2016 na 2020 yongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu ahigitse Kamala Harris usanzwe ari visi perezida w'icyo gihugu bari bahatanye mu matora. Perezida Paul Kagame mu butumwa yanyurije ku rubuga rwe rwa X yashimiye Donald Trump kubwo kongera gutorerwa, amusezeranya ko yiteguye gukorana nawe ku bw'inyungu z'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize ati perezida watowe Donald Trump gushimiye cyane mu izina rya guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda kubwo kongera gutorerwa mu buryo bw'amateka kandi bukomeye nka perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Paul Kagame by'umwihariko yagaragaje ko ashyigikiye uruhande rwa Donald Trump rwo kuba nka perezida wa Amerika igihugu cye kidakwiye kugena uko ibindi bihugu biyoborwa cyangwa bibaho. Ubwo rero ni perezida wa repubulika Paul Kagame watangaga ikaze mu by'ukuri kuri Donald Trump watoreye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka perezida wa 47. Reka munyemerere tuve aho ngaho twerekeze ku nkuru igira uti, ifite umutwe ugira uti nta gihugu na kimwe nigeze mbona gisabwa kuganira n'abanazi cyangwa se na FDLR. Ni ibyatangajwe na Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Mu kiganiro yahaye BBC yongeye kwamagana ibivugwa n'umuryango w'abibumbye ko rufite ingabo zigera ku 4,000 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gufasha umutwe wa M23 umaze kwigarurira igice kinini, ahantu hongera gushimangira ko u Rwanda rutazigera rugirana imishyikirano na FDLR. Ni nyuma y'uko mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner nawe wari umaze kubwira iki gitangazamakuru ko icyo gihugu cye cyifuza ko ari uko u Rwanda rukura ingabo zarwo mu burasirazuba bw'iki gihugu cye, kandi yongera kwizeza ko bagishyigikiye ibiganiro bya Rwanda. Kuri Nduhungirehe ariko yakomeje gushimangira ko u Rwanda rwafashe gusa ingamba z'ubwirinzi ku mupaka kandi nta mutwe n'umwe witwaje intwaro rufasha mu by'ukuri. Ambasaderi Nduhungirehe yagize ati twabwiye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera kiriya kibazo cya FDLR, yewe nta nubwo uwo mutwe wonyine ufashwa na guverinoma ya Kongo, ariko n'imvugo zijyana nabyo. Imvugo za perezida Tshisekedi ubwe wavuze inshuro nyinshi ko ateganya gufasha urubyiruko rw'u Rwanda gukuraho guverinoma y'u Rwanda. Yavuze ko azarasa i Kigali atiriwe anohereza ingabo. Rero iryo terabwoba turifata, niyo mpamvu rero hari ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yacu zo guhangana n'icyo kibazo, ariko ntaho bihuriye no gushyigikira umutwe uwo ari wose. Yongeyeho ati ntaho ku bya M23, iki ni ikibazo kimaze imyaka 20. Hari abaturage b'abanyekongo b'abatutsi bashyizwe ku ruhande, baravangurwa, baratotezwa, hari imvugo zibiba urwango, kandi twavuze neza cyane ko guverinoma ya Kongo ikwiye kujya mu biganiro mu buryo buziguye na M23 mu rwego rwo kubona igisubizo kirambye ku kibazo, hakemurwa impamvu muzi z'amakimbirane. Mu kibazo cy'ingabo z'u Rwanda, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisabwa kubanza kuva ku butaka bwacyo kugira ngo haboneke umwanzuro wuzuye kuri ibi bibazo. Nduhungirehe yagize ati
Ibi ni byo bavuga mu itangazamakuru ariko tugendera ku byo tuvuga n'ibyo dusinya i Rwanda. I Rwanda ikiri ku meza ubu ni umugambi wo guhagarika FDLR hanyuma tugakuraho ingamba zacu. Nta hantu na hamwe handitse mu nyandiko z'ibyo twaganiriyeho zose ku bijyanye no gukura ingabo 4,000 nk'uko nabyumvise Minisitiri w'Intebe wa Kongo abivugira i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Ibyo ntabwo byaganiriweho ngo byemeranyweho. Ku kijyanye no kuba u Rwanda rwiteguye gusinyana amasezerano y'amahoro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu, Nduhungirehe yasubije ko rwiteguye gusinya amasezerano ayo ari yo yose afitiye inyungu umutekano w'igihugu, kandi hamaze gutegurwa gahunda y'imikoranire yemejwe n'impuguke mu bya gisirikare ku buryo niyemezwa mu nama y'abaminisitiri itaha muri uku kwezi bashobora guharura inzira y'amasezerano yagutse y'amahoro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru ashingiye ku byo yatangaje ko guverinoma ya Kongo ikwiye kuganira na M23 ngo haboneke igisubizo kirambye, yabajijwe niba u Rwanda narwo rwiteguye kuganira na FDLR mu rwego rwo gushaka uko iki kibazo cyakemuka. Yasubije agira ati FDLR ni umutwe wakoze jenoside, nta mishyikirano iyo ari yo yose ishobora kuba n'umutwe wakoze jenoside. Nta gihugu na kimwe nigeze mbona mu Burayi harimo n'Ubudage gisabwa kugirana ibiganiro n'abanazi. Aba ni abantu bakoze jenoside, bishe amamiliyoni asaga y'abantu bacu. Ntibishoboka ko twaganira n'abakoze jenoside, kandi nta muntu wagereranya abantu bakoze jenoside n'itsinda ryitwaje intwaro riri kurengera ubwoko bwahejwe kandi butotezwa. Mu gusoza iki kiganiro, Minisitiri Nduhungirehe yabajijwe uko ubu mubano w'u Rwanda n'Ubwongereza wifashe nyuma yo gusesa amasezerano yerekeranye n'abimukira. Avuga ko umubano n'Ubwongereza wifashe neza nk'uko byahoze nk'ubufatanyabikorwa w'ingenzi kuva jenoside yakorewe Abatutsi yarangira, nubwo haba hari politike zimwe impande zombi zitavugaho rumwe. Nibyo rero Nduhungirehe yatangarije ikinyamakuru BBC. Tugerageje kubibasomera mu by'ukuri kugira ngo mumenye ido n'ido iryo ari ryo ryose. Hari andi makuru arimo aragenda avugwa. Ku yandi makuru arimo aragenda avugwa, mbere yuko tuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari inkuru eshatu nshaka kugira ngo tubanze, inkuru imwe nshaka kugira ngo tuvugeho, ubundi tujye mu myidagaduro na siporo hahandi mwese mukunda cyane. Kamere kuri ino nkuru rwose igira iti umusore w'imyaka 25 w'umucuruzi yiciwe i Minova. Abantu bitwaje intwaro bataramenyekana bishe umusore w'imyaka 25 i Minova, ni mu karere ka Karehe, mu birometero 50 uvuye i Goma ndetse n'ibirometero 150 uvuye i Bukavu, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byago byabaye ku mugoroba wo kuwa mbere tariki ya 4 Ugushyingo 2024 nk'uko byatangajwe n'inama y'abagize sosiyete sivile ya Karehe. Delphin Birimbi, perezida w'inama y'ubwumvikane ya sosiyete sivile ya Karehe, yagize ati uyu musore w'umucuruzi w'imyaka 25 yiciwe mu muhanda wa Bondeko Ibuzi muri Minova ahagana saa 12 n'igice z'umugoroba n'abantu bitwaje intwaro batari bamenyekana kugeza ubu. Yakomeje ashishikariza inzego z'umutekano gushakisha abicanyi mu buryo bwihuse. Ati turashishikariza inzego z'umutekano ziri Minova zifashishijwemo n'abaturage nk'uko bisanzwe hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane abakekwaho kwica uyu musore wari umucuruzi. Rero byabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri komeje kuberayo ubwicanyi bugiye butandukanye. Uyu ni umusore wishwe. Usanga hari intwaro zigenda zicuruzwa hirya no hino. Hanyuma rero kenshi intwaro ziba zinyanyagiye mu baturage, ni ko nyine baba batabifitiye amahugurwa ahagije, ugasanga barimo baragenda bazikoresha mu buryo bubi bwo kwica cyangwa se mu buryo bw'ubwicanyi. Rero
inkuru rero hano ikomeza igira iti Derife Birimbi ariko yibutsa ko hari ibikorwa biri gukorwa n'ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo haboneke ubushobozi buzafasha ubutabera bwa gisirikare gutegura imanza i Karehe. Izo manza zishobora gufasha mu gucira urubanza no guhamya ibyaha abakekwaho gukora ibyaha bose bafashwe ndetse n'abahungabanya, bakaba banabazwa imiryango y'abagizweho banaryozwa cyangwa se bakishyura imiryango y'abagizweho ingaruka n'ibi byaha. Uyu munyamuryango wa sosiyete sivile yifuza ko aba bakekwaho ibyaha bafatwa kimwe nk'uko byagenze ku mahanga cyangwa se ku muhanga w'intambara Donald Kegwa Umare. Uyu mugabo uherutse guhanishwa gufungwa burundu ku wa mbere tariki ya 4 Ugushyingo 2024 n'urukiko rwa gisirikare rwa Bukavu mu manza zanyujijwe mu karere ka Warungu. Mu by'ukuri bya Kongo birakomeye cyane. Izi zari inkuru zerekeranye na politike, nizera ko tukiri kumwe. Reka tujye ku zindi nkuru, by'umwihariko inkuru zo mu myidagaduro ndetse no muri siporo. Nizera ko dukomeje kubana, nizera ko wakanze subscribe kugira ngo dukomeze koko tugendane. Mu by'ukuri hari inkuru nziza ku ruhande rumwe, hari n'indi nkuru mbi ku rundi ruhande, bitewe kadore kuri iyi nkuru mbi turasoreza ku nziza. Ubwo ni mu myidagaduro. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 Ukwakira 2024 rwategetse ko Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fata ku mavuta afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 agakurikiranwa afunze. Uyu mugabo akurikiranweho gusebanya akoresheje umuyoboro ya YouTube yakoreraga kimwe no ku rubuga nkoranyambaga rwa X, ibyatumye aregwa n'abantu batandukanye. Mu bamureze nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze ubwo yaburanaga ku wa kabiri harimo abahanzi Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben, Ngabo Joben Medal uzwi nka Meddy, kimwe n'abarimo Muyoboke Alex, Bahati uzwi ku izina rya Makaca. Ubushinjacyaha mu gutanga ingero z'imvugo zisebanya za Sengabo bwagarutse ku magambo yagiye avuga kuri The Ben, bavuga ko uregwa igeze kuvuga ko ubukwe bw'uyu muhanzi n'umugore we Uwikeza Pamela hazabamo akavuyo ndetse ko uyu muhanzi atazi no kuririmba. Bwavuze kandi ko uregwa yigeze kuvuga ko The Ben agomba kumusaba imbabazi ndetse akamuha n'amafaranga ngo bitaba ibyo bakazarangira amuzimije. Hagaragajwe kandi amagambo y'ivangura yakoreshejwe n'uregwa ubwo yavugaga ko umuhanzi Bahati yashatse umugore mubi kandi w'umukene ngamuciye kuba ari umudiaspora. Undi byagaragajwe ko yavuzweho amagambo agayitse ni Meddy, aho yakoresheje imvugo zitaboneye nko kuba ngo hari umukobwa yaririye muri ghetto n'andi magambo akojeje isoni. Kuri uyu muhanzi kandi Fata ku mavuta yavuze ko Meddy ni umugabo wemeye gukubitwa n'umugore we, ibyo ubushinjacyaha bwise kumusebya. Uregwa ubwo yahabwaga umwanya ngo yisobanure yavuze ko nubwo aregwa ibyo yavuze kuri The Ben, Muyoboke Alex, Meddy, Nopja na Bahati ubwo yafatwaga yasanze abagenzacyaha barabigize ikirego cyabo. Ku bw'ibyo rero akavuga ko hari ikibyihishe inyuma. Fata ku mavuta yavuze ko ubwo yari mwibazwa umugenzacyaha wamuhataga ibibazo yahamagawe agahabwa amabwiriza y'icyaha kigomba kongerwa mu byo akurikiranweho. Yavuze kandi ko ibishingirwaho mu kumurega hari abavuze ibirenze, aho yatanze urugero rw'ibyagiye bivugwa n'umunyamakuru akaba n'umuhanzi Yago ubwo wagiye yita abantu abahutu ariko ntakurikiranwe. Fata ku mavuta yoherejwe gufungirwa muri Mageragere, akaba agiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Mu by'ukuri Fata ku mavuta Imana imworohereze, ntabwo ari mu bihe biryoshye kabisa. Fata ku mavuta umwe mu banyamakuru bazwi cyane hano mu Rwanda. Turikiri mu nkuru z'ubutabera, ikindi wamenya nuko Miss Muheto
yafunguwe. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa gatatu tariki ya 6 Ugushyingo 2024 rwategetse ko Nyampinga w'u Rwanda 2022 Nshuti Divine Muheto afungurwa. Ni umwanzuro w'urubanza ruregwamo uyu mukobwa urukiko rwasomye kuri uyu wa gatatu. Miss Muheto yari amaze igihe afunzwe nyuma yo gutabwa muri yombi akurikiranweho ibyaha birimo gutwara imodoka yanyoye ibisindisha birenze urugero, gutwara nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, ndetse no guhunga ubwo yari amaze gukora impanuka. Ku wa 31 Ukwakira 2024 ubwo yaburanaga ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, yemeye ibyaha yaregwaga. Icyakora ahakana uko atigeze ahunga ubwo yarakimara gukora impanuka. Urukiko mu mwanzuro warwo rwahamije Miss Muheto igifungo cy'amezi 3 ariko gisubitse mu gihe cy'umwaka umwe, ndetse runamuhanisha ihazabu y'amafaranga 190,000. Rwategetse kandi ko ahita arekurwa. Iyi ni inkuru nziza kuri Nyampinga w'u Rwanda Miss Muheto, nawe wari umaze iminsi acumbikiwe na polisi ariko ubu ngubu akaba yarekuwe. Tunyarukire muri siporo ho ntabwo byoroshye cyane, aho ikipe ya APR Football Club, komisiyo y'amarushanwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, yateye mpaga y'ibitego 3-0 APR Football Club nyuma yo gukora amakosa yo gukinisha abanyamahanga 7 mu kibuga ku mukino wayihuje na Gorilla Football Club. Ni umwanzuro iyi komisiyo yafashe kuri uyu wa gatanu nyuma y'ikirego Gorilla Football Club yari yatanze. APR FC yakinishije abanyamahanga 7 mu gihe umubare ntarengwa ari 6. Ni amakosa yatumye ikipe y'ingabo z'igihugu yirukana kapiteni Ritadi Nazinda Eric wari umukozi wayo ushinzwe gukurikirana ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe. Maga APR FC yatewe yatumye isubira ku mwanya wa 15 n'amanota 4, ikaba irimo umwenda w'ibitego 2. APR FC ntabwo yorohewe. Fana wa APR FC mwakire gute ino maga? Nizera ko twasozanyije ikiganiro mu by'ukuri, cyangwa se amakuru yaragezweho. Ubu rero reka nsoreza ahangahe nibashakire andi makuru agezweho hirya no hino. Nizere ko tuzajya tugenda tubana. Niba ushaka kuzajya ubona amakuru agezweho kandi abasohotse hirya no hino, kanda subscribe hano ku Imena Official. Imena Official ni channel izajya kugezaho amakuru ingeri zose zinyuranye, politike, entertainment, siporo, byose uzajya urabisanga ahangaha. Ubwo rero icyo usabwa cya mbere ni ugukanda subscribe. Kanda subscribe tujye tubana buri munsi. Numara gukirika kuri ako kazogera, wongera ugakirika bwa kabiri gasa umweru, kuko iyo kasa umweru nibwo iyo dushyira ikiganiro bahita bakohereza notification ikubwira ko hari ikiganiro gishyashya kije hano ku Imena Official. Mukomeze mugire ibihe byiza.